Jarrera aktiboa, tinkoa, irmoa, hartzeaz mintzatu ginen, duela astebete. Bakeak eta maiuskulaz idatzitako demokraziak guztion konpromisoa eskatzen duela genion orduan. Gaur diotxogu, eskerrik asko, esker on zaratatxua helarazi nahi dizuegu, dei honi eman diozuen harrera beroagatik. Gure isiltasunaren oihartzuna gaur hemen bildu garen milaka lagunen isiltasun askotarikoa eta aktiboa. Manifestazio honekin bete-betean bat egiten duten milaka kontzientziena. Isiltasun aktibo, tinko eta irmo honen gortu arteko oihartzunak burrunba sortu behar du. Dagokion lekuan, oraingoz Espainiako gobernuan, bere fiskaltza nagusian, auzitegi gorenean. Iragan otsailaren 7ko Euskaldunako adierazpenaren ondoren, ez dugu ezetzik onartuko. Bereziki ez ditugu ontzat ematen eratorritako 40 aldiak interes politikoen arabera eraikitako oharpen antijuridikoak. Itxaropena berriro ari da euskal jendartean sartzen. Oraingoan geratzeko etortzea nahi dugu. Itxaropena etaren suetena betirako bihurtzeko. Itxaropena bortizkeriazko edozein jardun zein demokraziaren aurkako inposizio betirako amaitzeko.
Itxaropena giza eskubideak, zibil eta politikoak, norbanakoarenak eta kolektiboak denak errespetatzeko. Itxaropena Euskal Herrian inoiz ezagutu ez dugun demokrazia integratzailea lortzeko. Itxaropen azken batean bakea lortzeko. Ezin dugu onartu itxaropen horri berriro inor iruzurrik egiterik. Herritarren mobilizazio honetan bildutako kontzientzia kritikoak egunez egun bidea egitea lortu behar dugu. Gure esparru personal zein sozialean nabarmendu dadin. Manifestazio honekin defendatzen duguna urrats bat besterik ez da. Urrats garrantzitsua, hori bai. Gaur egun beharrezkoa den urratsa. Baina jokoan dagoena askoz gehiago da. Asko da, hain hurbil egon daitekena. Amaitzeko, gaurko garrasi isil eta askotariko hau, leher eta biderka dadila. Aldarri sozial bihurtu dadila gure pankartaren pregoia. Bakerantz legalizazioa. Eskerrik asko! Eta kontutaren saio mamizioaren ondoren Lagunok, amigas y amigos, eskerrik asko. Hablamos hace una semana de adoptar una disposición activa, decidida y resuelta. Hablamos de que la paz y la democracia con mayúscula requieren de un compromiso de todas y de todos. Hoy os decimos, eskerrik asko, queremos transmitiros un agradecimiento sonoro por la acogida que habéis dispensado a esta convocatoria. El eco de nuestro silencio, el silencio plural y activo de las miles de personas que nos hemos dado cita aquí, el de las miles de conciencias, más que sintonizan de pleno con el objetivo contenido en esta manifestación. El eco ensordecedor de este silencio activo, decidido, resuelto, ha de retumbar allá donde corresponda. De momento, en el Gobierno de España, en su Fiscalía General, en el Tribunal Supremo. Después de la declaración de la Euskalduna del pasado 7 de febrero, no solo aceptamos un no por respuesta, especialmente no son de recibo cuarentenas sobrevenidas o consideraciones antijurídicas influenciadas por intereses políticos. La esperanza comienza a entrar de nuevo en la sociedad. Queremos que esta vez venga para quedarse. La esperanza de que el alto el fuego de ETA se convierta en definitiva. La esperanza del fin de cualquier actividad violenta, de cualquier imposición antidemocrática.
democrática, la esperanza del respeto de los derechos humanos, civiles y políticos, individuales y colectivos, la esperanza en la instauración de una democracia integradora que nunca antes hemos conocido en Euskal Herria. En definitiva, la esperanza de la paz. No podemos tolerar que nadie vuelva a truncar esa esperanza. Hemos de hacer que la conciencia crítica acumulada en esta movilización ciudadana se abra paso cada día, se haga notar en nuestro ámbito personal y social. Lo que defenderemos con esta manifestación representa solo un paso importante, eso sí, el paso necesario a día de hoy, pero lo que está en juego es mucho más. Es demasiado lo que podría estar tan cerca, que el grito silencioso y plural de hoy estalle en un efecto multiplicador, convierta en clamor social el pregón de nuestra pancarta: Bakeranz legalizazioa. Eskerrik asko. Eta beste bat arte, besteak etorriko dira.